Abakunzi ba My Country TV Rwanda turabasuje kandi dukomeje kwifuriza komeza kugira umunsi mwiza, umunsi urangwa n'amahoro ndetse n'ibyishimo abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Turabona ko mudukurikira ndetse mukomeza gusharinga, munakomeza gukora subscribe. Turaba rero abamaze kwikora tunabashimira cyane, abari mu Rwanda mu ntara zose, abari mu mahanga, muri Amerika, muri Canada, muri Australia ndetse no muri Afrika y'Epfo. Turabona cyane muradukurikira no mu Faransa. Mwese turakomeza kwifuza kugira umunsi mwiza. Abamaze gukora subscribe turabashimira cyane kandi tuvuga tuti Imana ikomeze ibahe amahoro, n'abatarabikora nabo tukaba tubashimira cyane, nubwo mudukurikiye na mutarabikora ko namwe tukaba tubitezeho ko muzakomeza kudukora subscribe kugira ngo mukomeze mudufashe ndetse tukomeze tuzamurane. Uyu munsi rero mu by'ukuri hari inkuru ikomeye ikomeje kuvugwa ku isi. Ngira ngo uyu munsi twagiye tuvuga inkuru yo muri abantu baramaze iminsi bategereje bumva amakuru yo muri Ukraine no Burusiya. Ni intambara imaze imyaka hafi 4, ariko bigezweho nuko intambara ikomeye cyane no yadutse hagati y'ibihugu bibiri by'ibihangange biri mu burasirazuba bwo hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Israel. Ni ibihugu mu by'ukuri bikomeye cyane. Israel ni igihugu gitunze intwaro za kirimbuzi, nubwo cy'ubwacyo kitabigaragaza, ariko abahanga mu kugenzura intwaro bavuga ko Israel itunze intwaro kirimbuzi, kandi biranumvikana ikindi gihugu gifite abantu b'abahanga cyane. Amakuru akaba navuga ko kuba leta zunze ubumwe za Amerika zitunze intwaro kirimbuzi, abahanga benshi bazikora cyangwa se bazikoze nakomoka muri Israel. Birumvikana ko ntabwo nikira gihugu kitatunga intwaro za kirimbuzi. Iran ni igihugu uyu munsi kirimo kurwana n'uburyo cyagiriza intwaro. Amakuru akavuga ko kitarazitunga, ariko mu gihe cyabo gishobora kuzitunga. Ariko nuko kidafite intwaro za kirimbuzi, ni igihugu gifite misile zirasa kure zirenze ibirometero hafi 3000, bivuze ko zishobora kwambukiranya zikagera muri Israel. Bire ni ibihugu by'ukuri bikomeye cyane. Ubu rero intambara yadutse hagati y'ibihugu byombi bimaze igihe birebana y'ingwe. Iran ni igihugu kivuga ko kizasiba ku ikarita y'isi Israel nayo ikavuga ko itazigeye tungurwa, ahubwo izajya yitabara n'ugikubita. Ubu rero intambara yatangiye guhera kuri wa gatanu. Ibintu birakomeye cyane, birakomeye mu by'ukuri. Israel yabanje kurasa, Iran nayo yarayirashe mu rukera rwo kuri wa gatandatu. Amakuru ava muri Israel avuga ko abantu barenga 3 n'abandi barenga 20, 3 bapfuye, abarenga 20 bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Muri Iran ho amakuru aturukayo aravuga ko abantu hafi 80 bamaze gupfa, mu gihe barenga 300 bamaze gukomereka. Ariko mbere yuko tugaruka kuri ku buryo ibintu bihagaze, reka kuri turebe byagenze gute, intambara yatangiye ite kuri uyu wa gatanu, byagenze gute. Aha rero amakuru reka tuyabagezeho nka My Country TV Rwanda, twagezeho ko intambara iteye isiragana hehe. Aha rero amakuru aragira ati intambara Iran na Israel bikomeje kurasanaho. Ni nyuma yaho ingabo za Israel zikoresheje indege za gisirikare na drone, izireni za ndege zitagira abapilote, zikarasa mu bice bitandukanye bya Iran, cyane mu mujyi wa Tehran rero n'umurwa mukuru no mu nkengero zawo ku wa gatanu mu masaha y'igitondo. Mu bitero byaguyemo abasirikare bakuru bikangiza n'ahantu hakorerwa ibisasu kirimbuzi. Muri icyo gitero Israel yakoresheje indege z'intambara zirenga 200 na drone zirenga 100. Yarashe inganda zikorerwamo ibisasu bya nuclear naribyo bya kirimbuzi, inganda zitunganya misile zikomeye zinukuva zimwe zirasa kure zamukiranya imigabane, ibirindiro bya gisirikare n'inzu y'abayobozi bakuru b'igisirikare. Ibice byibasiwe cyane birimo uruganda rwa Nancy rutunganya ubutare bwa uranium, ari nabwo bukoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi, n'utundi duce twa Tehran, Tabriz, Isfahan, Arak na Karimashar. Iran yatangaje ko abayobozi bakuru b'igisirikare bishwe barimo General Hussein Salami, wari umugabo w'ikirenga w'ingabo, wari umwe mu bantu bakomeye mu gisirikare cya Iran, akaba ari umwizerwa nimero ya mbere y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Uyu rero yahise asimburwa na General Muhammad Bakpour.
undi wishwe muri iki gitero cya Israel ni General Major Muhammad Bagheri wari umugaba mukuru w'ingabo na General Major Ghulam Ali Rashid uri umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cyitwa Qatam Al Anbiya ari nacyo cyari gishinzwe gutegura ibitero bikorwa nyine n'igisirikare cya Iran. Abandi bishwe barimo abahanga mu gutunganya ibisasu bya kirimbuzi. Iki gitero kikaba Israel yarakise Operation Rising Lion. Israel yavuze ko iki gitero ari igikorwa cyo kwirinda ko Iran yakora intwaro za kirimbuzi. Minisitiri w'intebe wa Israel avuga ko Iran ari icyago gikomeye ku gihugu cye. Naho umuyobozi wa Iran Ayatollah Khamenei akaba we iki gitero kikimara gukorwa yarasezeranyije igisubizo cy'uburakari bukabije kandi bubabaje. Hagati aho ambasaderi wa Israel mu Rwanda akaba yatangaje ko igitero Israel yagabye kuri Iran ari amahitamo ya nyuma kandi ko yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Yasobanuye ko ibitero byayo byagabwe gusa ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ingufu kirimbuzi ko bitagamije kwibasira abasivili. Aha rero tukivuga kuri igitero cya Israel abantu bakomeje kwibaza bati byagenze gute? Iran ni igihugu gikomeye mu by'ukuri gitunze intwaro zihambaye. Ni igihugu gifite ubwirinzi bwo mu kirere. Iki ni igihugu kinini cyane gifite kilometero kare zikubye inshuro nyinshi igihugu cya Israel. Iran ni igihugu kiri mu by'ukuri kiri mu burasirazuba bwo hagati. Israel ni igihugu kirutwa n'u Rwanda. Iran ni igihugu kirengeje kilometero kare hafi miliyoni irenga. Urumva ko ni igihugu kinini cyane. Ni igihugu kandi gifite imisozi miremire ndetse n'ubutayu bwinshi. Aho rero abantu bakomeje kwibaza bati iki gitero Israel yagabye muri Iran byagenze gute? Mu by'ukuri ukurikiranye amakuru ava muri kiriya gihugu aravuga ko kino gitero Israel yateguye kuva kera, ntago ari igitero yateguye kuva ejo kuwa gatanu gusa. Mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump akomeje ibiganiro na Iran byo gushaka uko Iran yava mu mugambi wo gukora intwaro za kirimbuzi, Israel yakomeje kuvuga ko Iran ikomeje gutinza iki gikorwa, ariko abari mu nganda bakomeza gukora kugira ngo mu gihe ibiganiro bikomeje Israel ikavuga ko Iran irimo kujijisha kugira ngo umunsi umwe Amerika ndetse na Israel ndetse n'isi muri rusange bazikange igisasu cya kirimbuzi cyakozwe. Ngira ngo ibihugu byinshi bitunze kirimbuzi bigihagaraho nyine ubizi ko ntushobora kukigabaho igitero, kuko icyo gihugu kiba kizi ko gishobora kwihimura kikaba cyasenya kigenzi cyacyo. Ubu rero haribazwa ngo Iran ko ari igihugu cyari cyiteguye, ndetse bimwe mu bice byinshi birimo inganda zitunganya ubutare bwa Iran bari nabwo bukorwamo intwaro za kirimbuzi bukaba burinzwe cyane, ndetse ubundi buri mu kuzimu muri metero zirenga hafi 120-150 z'ubujyakuzimu. Byagenze gute kugira ngo Israel irase aha hantu? Aha rero amakuru ava muri iki gihugu cya Iran akaba agaragaza ko inzego z'ubutasi za Israel cyangwa se urwego rw'ubutasi rwitwa Mossad rukoresheje abakozi barwo rwajyanye aba bakozi barwo muri Iran, baracengera nyine bajya muri Iran mu buryo bw'ikoranabuhanga, batega ibisasu bakajya bagenda bakajya hafi ya za nganda zitunganya ubutare bwa uranium, kubera ko Iran yahashyize za misile zishobora gusama bisasu, bakahashyira tuvuge nk'imodoka bakayitegamo igisasu ku buryo ndetse na za drone hafi aho ngaho. Bari barabikoze gute? Ni ukugira ngo mu gihe Israel yitegura kurasa wa munsi wageze, bya bisasu byatezwe hafi aho ngaho bibanze biturikane za misile zirasa ibisasu bije. Noneho bwa bwirinzi bwa Iran buturitswa mbere yuko indege za Israel zigaba ibitero muri Iran. Amakuru akavuga ko misile nyinshi za Israel zaguye hahandi cyangwa se zarashe hahandi zategura kurasa, bwa bwirinzi budahari. Ni uvanga indege za Israel zahagabye ibitero nta kintu zikanga ko zishobora kuraswa.
aha rero amakuru avuga ko ibi byose byakozwe na Mossad yakoresheje drone ndetse no kuturitsa bya bisasu byabaga byatezwe hafi aho ku buryo bwa bwirizi bwa Iran buraswa mbere yuko bugira icyo bukora cyangwa se bushobora guhanura za ndege za Israel. Ibi kandi nako byanagenze ku bayobozi babo ni twavuze haruguru ba Iran bishwe. Ngira ngo muribuka ubwo Israel yari mu ntambara n'igihugu cya Liban n'umutwe wa Hezbollah mu minsi yashize, inzego z'ubutasi za Israel cyangwa se Mossad yafashe ikoranabuhanga irikira mu byuma bitandukanye cyane cyane bikoreshwa nk'ibyombo mu ngabo za Hezbollah, ku buryo umunsi wageze biturikizwa rimwe, ugifite mu mufuka ugifite ku gutwi kikamuturikana kikamwica. Murabibuka ko abayobozi benshi ba Hezbollah bishwe. Umunsi umwe hapfuye abayobozi benshi barenga magana ngahe, ndetse bari nabo hapfuye abarenga ibihumbi. Rero byaciye umutwe igihugu cya Liban cyangwa se umutwe wa Hezbollah. Ari amakuru akavuga ko kuba abajenerali hafi 4 ba Iran biciye umunsi umwe ku isaha imwe n'umunota umwe, amakuru akavuga ko hari drone ishobora kuba zaratezwe, ariko byarabanje kugenzurwa n'abakozi ba Mossad bakamenya neza aho abayobozi ba Iran cyangwa se abayobozi b'igisirikare cya Iran bari, kuko urumva abenshi bishwe mu rukerera, abenshi baryanye. Amakuru avuga ko abenshi basanzwe mu buriri, drone ikamurasa ari mu buriri. Nuko rero amakuru aturuka mu Iran nuko avuga ko ari uko igitero cya Israel cyashoboye kugera ku ntego, nubwo amakuru nyine agaragaza ko Iran yagiye ishyira mu kuzimu za nganda kugira ngo se itazashobora kuzirasaho, ariko Israel ifite igisasu sikirimbuza, ariko n'igisasu gishobora kujya muri metero hafi 50 z'ubujyakuzimu, gishobora kurasa mu kuzimu kikaba cyagera hahandi hari icyo gikeneye. Aha amakuru akavuga ko ibisasu ariyo byakoreshejwe n'indege za F-35 za Israel zikorwa n'igisirikare cya Amerika, ariko n'ubundi usanga icyo gisirikare kigizwe n'Abanyayisrael nabo bazikoreye muri Amerika, zikoherezwa muri Israel kugira ngo zishobore guhangara ibitero byayo byose bishobora guturuka hanze ya Israel. Izo ni indege ngira ngo zikomeye muri iki gihe, nizo nomero ya mbere ku isi zihambaye cyane. Mu by'ukuri amakuru avuga ko abantu benshi muri Iran bapfuye, bapfa kubera ko nta bwinzi bari bushobora kurengera igihugu, ndetse hari misile nyinshi zarashwe. Aha rero nyuma yaho Israel igabye igitero muri Iran, abantu bari biteze ngo biragenda gute. Muribuka ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran yahise atangaza ko iki gihugu cyiteguye kwihora mu buryo bukomeye, ndetse Israel ikababazwa ku buryo itazigera yongera gutekerezwa igitero muri Iran. Aha rero iki gitero kikimara kuba, Iran yahise itangaza ko igomba kwihorera, maze guhera ku mugoroba wo kuwa gatanu yohereza drone 100 zitagira abapilote ku butaka bwa Israel, nubwo inyinshi zasandariye mu kirere zihana n'ubwizi bwa Israel. Gusa ntibyarangiriye aho ngaho. Ibihugu birimo Jordania nabyo byahanuye ibisasu bya Iran byanyuze mu kirere cyabyo bigiye gutera muri Israel. Gusa mu ijoro rishyira kuwa gatandatu impande zombi zarasanye karahava. Ibisasu byakomeje kugwa mu mujyi wa Tehran, mu gihe ku rundi ruhande Iran nayo yarashe mu mujyi wa Tel Aviv. Ibitero bya Israel kuri Iran byaguyemo abantu 78 burimo abayobozi bakuru b'ingabo. Nyuma ya Iran muri Loni witwa Amir Iravan yakaba ariyo yatangaje ko imibare ari y'abantu bamaze gupfa baguye muri Iran. Akaba kandi yavuze ko abantu barenga 320 biganjemo abasivili bakomeretse. Ku rundi ruhande muri Israel havuzwe umugore umwe wapfuye akomerekejwe n'ibisigazwa by'ibisasu byahitanye umujyi, byamuhitanye ari umujyi wa Rama. Gusa amakuru ubu ngubu wagezweho aka kanya nuko abantu barenga 3 bamaze gupfa. Hagati perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Israel yari yamenyesheje mbere Amerika ko iby'iki gitero bigiye kuba.
aya magambo afite byinshi asobanuye kuri iyi ntambara, kuko Iran yahise ivuga ko ibihugu byose bishyigikiye Israel bizagerwaho n'ingaruka. Ara Trump akaba yaragize ati twari tubizi byose kandi twagerageje gufasha Iran ngo idaseba cyangwa igapfa burundu. Nagerageje gufasha kuko nakwishimiye kubona ubwumvikane bugerwaho. Trump akaba yavuze ko adashobora kwemera ko Iran itunga intwaro za kirimbuzi. Hagati aho nubwo ibisasu byinshi bya Iran byarashwe na Israel bitaragera ku butaka, hari imwe byaguye ku nyubako zo mu mujyi wa Tel Aviv na Yerusalemu byangiza ibintu byinshi. Hari bamwe mu hantu bivugwa ko harashwe na Iran nahakorera ingabo za Israel hitwa Kiryat. Abanyamakuru bahageze bakaba bavuze ko inyubako yose yasenywe ndetse ko ibyangiritse ari byinshi cyane. Amakuru akavuga ko habarwa nibura ibisasu bya misile birenga 150 byarashwe na Iran kuri Israel mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Ntabwo amakuru akavuga ko bitari bigamije gusenya inyubako zisanzwe, ahubwo bari bagamije gusenya ibikorwa bya gisirikare. Hagati aho Israel irimo kwifashisha intwaro zayo hamwe n'iza Amerika zihanura ibisasu zirimo iyitwa Iron Dome, David String, Arrow, Patriot na THAAD. Kugeza ubu rero ibintu bikomeje gukara muri kariya karere. Nyuma yaho Israel igabweho ibitero, Perezida wa Israel na Minisitiri wa Israel akaba yatangaje ko intambara idahagaze, ahubwo ko Iran igiye kubona akaga itigeze ibona. Ndetse uyu Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu akaba yatangaje ko Iran igiye guhura n'uva gusenya ko ibitero ahubwo bigiye gukomeza, ahubwo bigahita n'abayobozi benshi ba Iran.